Piraesina zafartina Suzana avy manana ranora antony voalongany natonga za nandray anjara mitologno to ny éducation à Madagascar. Alaiko exemple zao barikadimy akato ny qualité de l'enseignement efa tsy izy mihitsy. Ny mpampianatra efa misy magnanognano foagna efa tsy hay ino mahatonga anazy karaha za zao anisan'ny victime amin'ny kolikoly ara-nofo. Antony araiky mahatonga antegna midobla avy amin'ny tsy fagnikian-tegna zare. Satria antegna tsy magneky de lasa antegna midobla tsy satry. Za zao tamin'ny L3 tegna tsisy module na araiky nataoko repêchage fa nijanogna tao ndraiky satria tsy nagneky antony magnaraka koa ny vidim-bokatra. Miditra agnatin'ny éducation zegny raha zegny satria koa avy aminay amananaraka agny. Antony araiky tsy mampianatra ny mpianatra tsisy vola ray aman-dreny satria igny ny raha nataonare vidiny lavaninay sy ny vidiny jirofinay. Tsisy vidiny izy amindreo. Lasa ny mpianatra tsy mianatra, fiainana tsy zarizary, ny olo marary tsisy vola vidianana fagnafody, matimaty azy. Idiran'ny resaka santé raha zegny satria aody lafo loatra, tsy manana moyen zare ividianan-jare aody. Ny raha tiako andrasana mahatonga za mijoro aketo kofa vita itologno teo mbo andeharaka ny normal ny fampianarana à Madagascar. Karanjegny koa ny vidim-bokatra anay ampiakary tompoko ny vidiny lava ny vidiny jirofo. Karanjegny koa ny resaka santé mbo ataovy zakany be sy ny maro surtout ny madiniky ny fagnafody karanjegny koa ny matériel ampiasaigny mbo ataovy normal jiaby. Merci.